बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव 500निबो बांसिन सुबुंफ्रा इउपिपिएल दलाव जयनिं जादों। बाक्सा जिल्लायाव बीपीएफ दलनि मावथिफोर आरो गैलिया। मिरौ जिरौ साफा सानैल'सै बीपीएफ दलनि मावथिफ्रा। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि उनावनो गासैबो बीपीएफनि मावथिफ्रा इउपिपिएल हानजायाव जयनिं जाजोबगोन होनना गोख्रों रावजों बुंथियो बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ। दिनै बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि नखराव बीपीएफ दलनि सोद्रोमाफोर एनएलएफबिनि मावथि केडारफोर गासै सा 500निबो बांसिन समाज सिबियारिफोरा इउपिपिएल दलाव जयनिं जायो। बे बाराव बाक्सा जिल्लानि रायजो राजाफोरा हाग्रामा महिलारिनो भट होनाय नंखाला होनना बुंथियो। प्रमोद बर' डांगरिया नेतृत्वत समाजे सचाके शांतिर समाज और नतुन जुगत सकलोए जे माने आगबाढ़िसे इयात प्रमाण আজি दिसे। कारण आज बीपीएफ दलर পৰা 500ৰ ওপৰত আমাৰ ইউ बीपीएफ बीएसयू और बीपीएफर वार्कार तेखেতসকলে আজি আহি পেলাই যোগদান কৰিছে। যে নতুন সমাজত যিহেতু কৰে যে আমি শান্তি বিৰাজ কৰিছোঁ আৰু এই সময়ত এতিয়া মানুহৰ সঁচাকৈ কথা আছে। কাৰণ আমি কৈছোঁ যে বিটিআৰ চৰকাৰে বহুখিনি হাঁহ কুকুৰা পালন কৰাৰ লগতে মাছ পালনক লৈ পেলাই গাহৰি বেপাৰী মাছ বেপাৰী চাৰো দিগত যাক আমি লাইভলিহুড বুলি কওঁ ইয়াত মানুহে বহুত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। আৰু সেইটো ডিপাৰ্টমেণ্টটো যেহেতু মই নিজে নেতৃত্ব দিওঁ সেইটোকে ভাল পাই পেলাই আজি মানুহে কৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া সৰু সৰু সপোনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। গতিকে মানুহে কৈছে দাদা আমি গাহৰিয়ে পালন কৰিম, আমি এতিয়া আৰু মানে ডক্টৰ মানে আমি আৰু মানে চাকৰি বিচাৰি নাথাকোঁ, আমি নিজে চাকৰিটো বনাই ল'ম, আনকহে আমি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিম। তেনেকৈ কৰি তেখেতসকলে গাহৰি ফাৰ্মৰ কথা কৈছে, তেখেতসকলে গৰু ফাৰ্মৰ কথা কৈছে আৰু সেই আশাৰে তেখেতসকলে আজি 500ৰ ওপৰত আজি ইয়াত যোগদান কৰিছে। অকল বিপিএফ পাৰ্টিৰ পৰা আৰু সিংগে মানে 6-7জনমান জিএছপিৰ পৰা আছে। বেলেগ আৰু দল ইয়াত কোনো নাই। আগন্তুক দিনত আৰু মচলপুৰত আৰু জইনিং কৰিব লগা মানুহ আছে বুলি মই ভাবা নাই। যদি ইয়াত 2-3জনমান মানুহ আছে। আমাৰ প্ৰাক্তন ইএম ডাঙৰীয়া আছে, অঞ্চমী ডাঙৰীয়া, তেখেতক আমি অতি শ্ৰদ্ধাৰে ৰখি আছোঁ, তেখেতে আহিম বুলি কৈছে। আৰু হিতেশ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াও আহিম বুলি কৈছে, তেখেতকো আমি বৰ শ্ৰদ্ধাৰে ৰৈ আছোঁ। তেখেতসকলে চবেই কৈছে লোকসভাৰ পিছত যাম, এতিয়া আৰু মান সন্মানৰ কথা আছে, দুদিনমান আমি ৰৈ যাওঁ। হাগ্ৰামা মহিলাৰীতো কৈছিলে যে চবেই যদি যায় ময়ো কি কৰিম, ময়ো আৰু ইউপিপিএলে কৰিব লাগিব। তেখেতৰ বহু সময় আমাৰ লগত কথা হৈছে আৰু আমি ভাবিছোঁ তেখেতৰ লোকসভাৰ পিছতে তেখেতৰ যোগদান কৰিম। ইয়াত আমাৰ বিএছঅ নেতৃবৃন্দসকল আছে আৰু অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ বিপিএফৰ তেখেতসকলে আছে। আপোনালোকে অলপ পিছত তেখেতসকলৰ লগত অলপ কথা পাতিলে ভালে হ'ব। दिनै नैबे राकेश ब्रह्म बिथां इएम सारनि खाथियाव बा लांगोनायाव जों नुजाथि फैदों। जोंनि एक्स एनएलएफबि आरो एक्स एनडिएफबिनिफ्राय जोङो थाबोनाय जायफोर केडारफोर दंमोन आरो सापर्टारफोर दंमोन बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोजां फैदों जयनिं खालामनो थाखाय। बेयाव गासिबो जमायैनो दंजोबो। दा जों जयनिं जाखांबावबाय। जों गासैजों जमा जानानै दासिमहालागै जोङो दिनैनि दिनाव 62 जन केडारफोर जयन खालामनाय जाबाय। दिनै नंगौ जों थारैनो बुंनांगोन जे इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय जेरैबायदि लामाजों आगान सुरलांगासिनो दङ थारैनो बाख्नायथावना। जोङो इयुनाव जोङो नुहुरदों जे बियो इयुन जेनेरेसननि थाखाय मोजां बर' हारिनि बा बर' सुबुंल' नङा, बर' हारिल' नङा, गासैबो रायजो राजानि बिटिआरबासिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन। जों बेखौ नुनानै मोनदों। गासैबो लिडार केडारफोर खौसे जानानै मिजिंथिदों इउपिपिएल हानजाजों जों गोख्रोङै सिथाबफानानै गोख्रोङै मोजाङै खामानि मावलांगोन। बे दोलोनि थाखाय जों बेखौ आसा होदों आरो। बे खोथाखौथ' जोङो दा रायजोनि बेलाया जेरै गोरोबलाङो बेनि आदर्शखौ नायनानै जोङो गोरोबफानो होननानै खामानि मावनो होनना ओंखारबाय। जिहेथु जोंबो एक्स एनडिएफबि जानानै दिनै रायजोनि गेजेराव
नारा नाथासो सोलिना दङ जेला खौसेथिनि बेलाखौ नायनानै जोङो सोनारनानै गोरोबलायनानै खामानि मावलांनो होननानै ओंखारबोनाय जाबाय प्रमद बर' सारनि लोगोसे नै जोंहा लकेल राकेश एम सारनि दैदेननायाव जों लोगोसे गोरोबनानै आखाइ गोरोबनानै खामानि मावलांनो होननानै गाजा गोमजायै जों दिनै 52 जना आखाइ गोरोबफैनाय जाबाय जों 52 जन XNDB हिसाबै 56 जना फैबाय थानाय समाव जोङो रायजोखौ बेखौनो खावलायगोन जेराव गोरोबलायनानै जोङो बांसिनहाय रायजोनि खामानिखौ मावलांनो हागोन बेखौ नोजोर बोनानै जों गाजा गोमजायै बेखौनो आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांनो होननानै बेखौनो फोरमायनाय जाबाय।